nya agaremia fo Efo Etse Agbemabeise ji ne wa anami nchocho de ka aboro kuda nuam anka wezo mazarango egba nya dada chili mama fa kuta fa ni bala afia gba ikami jimi asagoma leke na koji si chili mama as a person aka ma adogbena Everlove TV Polawo alonya senu Polawo ba we dowom wo we li TV ale nyata fe wo globa amanogba amakuna na lagbe akoku godogodo aye damagbonugbe mi kata mi e kare ka e gamala mashi madogo chili mama magloba afana no ya nyakoto we manya okay madogo cho baduma Agbemabeise nya okay adogo cho baduma okay alaba danya gawo ploto la fia kenyo la fia aka chili ya madogo la duya makpo ajiji la gba alaba abiamga aka makpo ba awu moji vieta ema ba onyema kwagane aka na makpo abada makpo na mo na nonu viada na biamga afia ba ahala ko ne bi agonu ta aba makwene gaka maba awo anonomo ya wo lamala makwene aka madoji kwene alaba do hienwu oduge manya hale wo noge alabanya maika chonu maka ajumdorora kaka makpo no me ya na me afokpa mieta amo honu kom so ma feel ba no ame ya na ba nana monya ko sa o vana shem chogba donam e ba o manye na jufia ha e ba kwa pata iwe nyeche onu kokwe gaka magloba after 5 6 7 years makpoba afana de jam la mi o TV oji okay la mi o phone oji therefore one ayoko one ata and nyamanya blogger blow afanu ona nufofo ala ogbo jidie agblo ado adaganagba alo nyigblagbe lenu enoba vegba attention vegba chili mama gbo malafama yema adutu nafa yeva nu George nam awu gbabubu awkata do mama sedo kaka vegba na mana vegba do ma kwa do ma bale chili mama do ne na anya na nya ngududu imato gbona ba anya to jankple alaba mava no follow closer ba masro vegba do le gbo ko mo popo o ame to vegba ba bi adagba na afu ma va ku gomo ko anya ko e ma pe la kanya ko to wo nya ko ma ku po ma mo ba agbedo po ma ko mo dogwe ma pon le phone ji pe to mo da ka amayi ka wonu ta fa ko nu ta po wona aye no nya ba na kpro de konu o da chi ye na nya na de konu vijiji bo de konu nua ala ba na ji de konu wala ma ba mo kala ba mata ma akunu ma fua ma bia ba mekenya yo manager ko ba akoli Samuel akoli obenya yo manager bala ba mananya maga yikanya honorable Tifativo chefa magbo bala ba mi wo meeting dan ko mi yo manager ko mi no mama no ma yikanya mi plan mai ma yenya mi o plaza one of the popular program in Volta1. Yeah, which we had and it was very successful. It went viral and it was well attended. Yes. Ama however, alaba ontonya nanya ashikokloa adunu la fia ubo. Rawlings the late. Nyafufu ikeda kofa magboa. Rawlings akoma ba viana, makoma ba no viano. Akoma ba viana. Alaba ahana mda do kinchi plak ka ayi mi azama duga aye ko honorable bla wo beti ataji ginger e maya nyenye wo pa brand ambassador alaba mi wo teama e ma ba o ke nu mi awo enye ba mi aji Rawlings adama e fa vijiji onya
Tanya either Rawlings ball never invited Amy invited Valomi Mia share Ava Amagamaga over Alaba Chili Mama Yoshiva Suji Ko Chili Mama va Alabama down but the Rawlings Rafi at the Chili Mama I fit there Honorable Jifa Picture Malavara Alaba Chili Mama Apa nu wonao pla aleo won aleo lab na vanuea inya nu ika a home the document and the mafana lanchio da ka nu ko won blanyi number achivo hafi nyekpo no mama alaba mo no yo mo jim sigada Chili Mama ava akplanza Volta1 akplanza TV ava add color to it ado wona daji alaba ado vivida don anya maika namba miomoko ava vigara vanuma miomoko ayata ala makonya tim Chili Mama yeah yo ofagbo unchang mi ogbon apeto adi kokui ye afo nunyala ama acheba fafafam akanyala nyama ukonu kwa wadu ajai ta doko vamba jo patakpa ala ba nuka gblome mala ma nye short video so ma wona yes ma come at the next level yeah ala ba doko ma plan ba na mala ready kwa ekume to dako plan o de kwa ma wi adama and international job yeah Apo me na the US bona okay ta international job ma nu yom ne ba wo gadama awe kplemi na yin na kpona na adu agba afi na jogo ojo ta do ko jo patapa ka afa jojo pataya la mi adumo aba on to glebe ye jibe yo ya wo kple yo woto ala shi ma na wadu agba afi no abajo afa jojo patare ma gblon lo nwa agblanu jojo pata agblanu ma nyere kan chinyo jojo pata ya fa nya na biafia ma nya chile re ko nwanu o mamo nya fofo Rawlings jojo pata anya nu ika ada afora kala tenya Volta1 TV pamaga ikanya honorable Jifa TV nya fofolia ya agala chinya Chile nya fotonlia ya ye ajojom ta ogbona ba anuma no do ko toje hangli now aka ha nya tonyo o mo tonjo ta yo jojo pata anya nu ika avam anya vam alaba amadenyehi start yogba basada fiade a onu mo wa yinyo gbogbo mo lanyo nchila mo lanyo ye ntoyo madakamanyo ma wo kwenya gaka makpe ha dam na kolikleto wo mo yo ko kwashila ajagbagba akpo ba manya ta flache anu dada nu mako ka bon yo va gbe ya lanu a atudu ko wo mi a share de fafa hama wo jagbagba alagbagba madakpe na o alaba hanomu no to ha wo pali amoye to ha wo pali atagigli to ha yo awapali movie to ha awapali akpedai ta wo mama wo a no nyewa mi kpo wo a mi lebana wo makomo nkpopo ha maglo na wo ba Chili Mama project garden no Volta1 TVG shi bana nyakwa dema every Thursday yawoda mo wona nya nka homi na mi danubla Tanya gbodoju won yaba every Thursday mami ashi over again ma ne segment either will start kana ba ya ogbonu ma gana main program aji oga hunu wonya amia no mima wonya fatiri ano dechita wonya chinla fifi ano atadima akeda na wona na dangogba kaka agala mi ashi pata ta magblog pie ko ba
the late Rawlings, JJ Rawlings, Play Jifa Ativo, Global 1 TV, Play Volta1 TV, Play Nyanto, Play Mio Creole Kata, Dol Vio Kata, Manovan Koma, Adakwana Chili. Madakwana Chili, baby, me a shake Bamagba, Ava, a damn young one, ami, Ava to be the dong. Yo nyase o je fiato e je gato ta madakane o kata o la chepa laga ho ya mafia yes jeje kla ativo o la chepa iha e de chepa yes nyanye alagba o domia magbadam ne me ye ho akpada gane yes ta na jojo lon ti fa fama yes let's come to akpaike na to achi Volta1 Global FM and the crew Volta region. Amu gbogbo ma miapo gbogbo enu gbogbo programs film de do mo gbogbo yimo mi ma dom de gbogbo do fiaba TV station o fa ma ko miapo mano za and mi on to mi ma achi ho de miapo gbogbo e ke mi anovio promote mo wa ye na ba we are not out there mi ma le mi amu do mo yes nyata pe madaka mako yo mi chefia na datu ye awa ma choto mi o banu e de konwe ye mi dona ye mi duna ye mi nona ye mi shina ba mi na ye nya ya mi gbona na na ma mi lema na ko ba me abavie na ko mi ya ba me ha abanyi ba oji ocho New no one hafiana. Volta1 TV Ponjiro ba of the shared. When you talk about tourism, Ativo, the late Yo Nyakwanyaba of a view, a hajijio, a dudu, popo, Nuna Mela Machio, Nupopo in a Pona, Nyafokbo, Yavoba poem, then your poet. Numo kata ila show nunya kila show la mananya ba biji kwa yo nya ko nyaba afoche wo kata nova wo fanua la Volta1 TV aji ita odo TV station ado no mate mo dida ge han odo do dida ho won to nya ba abuti atowe ta ho be dido radio hand the same thing yo nya ko nyaba mi wo fanu la TV aji ta mi o achikado nyira na no nko da blogbama ha o translate ne dafagbama bana abavio na si ta TV station onyo wo nya TV banto over the whole Volta1 TV the kamagalio gaka ontonya nuyi kanado ba ya wo a na ga malamu alo na momo kwashida nchu kwetowa mayango TV pa anyi no forever ikonyamba adverts amonako adverts be yemega amonako documentary be wo we fa haga afina kono fa khame ye TV pa fa kaka mentally alo jinshira jinwa boye nya vi onyo boye fa fanya gagan almost 100,000 a month na ma adverts pomo ma nyiwo gaka anyo pada kahenya ba miapa vanu ma ngo yim kabakaba abala na gblena TV o ma subo the Volta regional aba o ka lo mo lowo shi we yamba wo pashi da TV o acho do wo ha mo o ve hu mu da blow da abu mu da gay abo gay haha na TV o do no fanyi gbaji de makadaji ba afavi o nyaba o TV o ma to TV o ma dra ye la fanyi gbaji wono je tamro nchi kaka awo na maroga da new TV station abayo a play advert to tomawa na kuku daga na ogu afi waka amafonu awo ta anya kwenya ba miafa balala na nyonto myongo amanto ye no yokwa kwe ba akpla wonto e shitoga ko no onu wonto e value ga e madam value ga no na malaba na sronwa madaka balaga na sronwa na juo sron la tutopo a ojuga no a blidra melo ya va advert nukeo ya va obublune mu de shada yo charge no khama
mia danu ikanya TV radio station ano chitre ano for veg ayata magloba machama pashi na gada akplonji na va plonji na mia adro makpo akwere daji a ye na ba shemo no na ho akwere ta mi kashire do na won panu na hunu panu na yinwo alagba mi o panu a o ko sia ubu moto mi o panu ikanya ba wona yo kama unamia atri alolo ato asogbo nsahala shi adablu hakpabana adanu yo manam ile agbapan ke kaji nya ni ke naga punya susude nano ike nyamanya harako ike ye manya le akpale ke mima nya voto mima TV station o muda mia bo manya oh na we nang mau ga nama uge manya ye na ba uma bobon be ova du ngore mia do alo alle o remi cho como jaja o devo voma mia mo cho de video mi ko tia manya ye na ba mi tia mi maji mia bo abaro mia bo ngora afia nyata para kaima yes wa only la duwa woma alomalaochi egalaochi what they want to hotel mi o to coffee here cho nyako pota fima vagara servama of a vida ka te want to yes ado do pa de to ya oji yes wonya tourism chana va ko tepe ikabo okpogo malama ese goma ye na make majina ba ma ayo dume macho fi ojimdo abolovan ngolopi enye avazu achidudu la mana mayo la blo na akpla dume le ha bolovan ngolopi na chino wa adowa pa matu da mi agbon ashi maje miade bubu mada miade abamala na miade de kama chomi na miade ina ba mi wala avota flachelo no ba o gbogbo la Ghana do ya ma afwa wo wonya akwa nya wonya anuvava wo nya wonya nukochia wo nya wonya eje la dachima na makpom nya mayiko dokola ba nchu na foji na nyongma la moa mado na ma ba ole ma ye nya fa la ka wonu ha wo la dodi wonya kpo new culture new tradition wonya kpo la vuvuvuvuvu kanuka omeniela ye ma na gbo me fa culture ne fa tradition anya ni ka ene wajaba na kpo mi abo afia abuboli vuvuvuvuvu aka ne mado to abuboja abu nkuma da kare ko tinkuna ika is only the ye kwenya most popular one aka no ba mi abo kinkali agbajali gbegisuli won to nyawo bobo hali gajoli agesheli nuka tunakpeli onya avuhao vovo klopa duro klopa hao kaka mima kwashi ko madam magblo kula ta flache madomado ba movie jojoy ga gblo Efo Etse movie jojonya fuseni gblonya ya Efo Etse ya gblonya ya magble bla ta flache madomado ba movie jojoy o leke dawo for the chino the chi ka kwa plan o na duna la fama o vivina alo to ba do jishina ye na ire duore ma to gbo bana de he juma we dada to na mo jo movie o de anonya ya gloma onya sokpla nya ma yo kanya hapulao spineso akola fa da share ma mi avio de blow de mi ajiao gaka no ma da limi no wo ma ba lana ade wan de yila magbo ye fu gba pomola ya ma jago mi kata mi fu gba sono gaka mial nemi le kutafa wala gekla fa gbachia mial agbabubu dolo fa hao anu fofom ta nani jomo viode ya ba no mo ado le no ba in fact MC ma wona MC ha as an engineer ma wona MC ya talent
engineering is my profession. Gaka mo kwamba nya balala tohe the chomina vanuawa ava engineering formula shinya entertainment nya TV do ava formula shinya asa go me ta magado de fugbanamu nya ntomasi do ovagbala ovagbana domde do klaba hajiji le tomana mana do ovagba asa go ma fifi la fia yevu oblochi chon gbogbon ba yevu va ovagba srom va mia pa pufo srom fifi la fia yevu o yeva pufo o kin kapo o fulon copy na nya jomo vi ode nya no mo ma agbala ogba nya papli wa bala bana no na no awuya mo abana no aida ba afo wuma alona na ma akami on to akwedai no mate magbaba nya maga batakali na doga fia ka o egbo African prince ye madonna ye mayamala ye package ma alaba labana on toto yo amarato alo on toto ba yetwe to shako ba yetwe na miam yo ngo domde economically ya Ghana koga akwedai ta ada chocho mena nyon to bionu na ma unami koko ayire afanyi gbaje ni labane aha mo fofo abluhao nyaga na ida kutapo oba foche na no fo bluha na yola no fo ha na yola ovo of video onya akwedai ta na makpoba omo yimunyu iye tana mako mai kakwa ye ma dane ma akwedai ta yinyama akpa bene ejagba enomia gbole egba panke kama ikene dojo to he anum ke nyamamla ke ano shune eduaja ike ameyoke katamba kwata pele egba panke kama ike nuka mianga no mopomna Efo Etse Agbemabeise nene make nuka mianga no mopona akpa ne monpopo ya minu mopomna anu de chiada nya video wa nya mamlonyi afona nglore da gbanla jio ba gba ya fi no ayi ma yi ma udim do fi o nu yi kama clean up anu kwa a push nam ba kona nyento nya camera au nya selfie so it's natural jojo manu nya nya ma wona nyama wone ba mako impress ammo ma do vivira no anu ko vatro na zuna anu ko kwina mo la pa wo ma ta no mo pom na mu da chiada won to ha no mo pom na mu da chiada asagoma ta mianu nye pa viji on ma shama ika ma pom na na lajia ma no to kona ma da miam amamo nu ma yo mo ji adako ye wona na ye ma yo kem na lo shi mo po omo nu popo bana atuana po a ma wona gbagbado onchi ana osusu wodogo wo nyamdu na wo ha kama aga agblo kuye na ma yo kala fi aba bam yo mo tokulao no le bana wodokui le kuo tapa ale no mo toku nyanga manya po jibori na no shi no komo da moto ji ha no koba mama ala bi ekwe na be agakọ ya pame ono agbagba nana make maga ahlonu mioku o bana mi kuom la fanyi gbaji alo mi fa kuom la ablunyi gbaji de alo agenyi gbaji de mi na ba mi o vala ka wonu na do na wopo ala ba do o fa ba yo va sunu la mi agbo ka bo mo nya do va bana de yo va o le akodue mana na mi anya ba dubu moto mi akpom onu strom le mi agbo ni onu wona ojijom na o eye gado ha ojiba yo dami won chu gado ojiba yo dami asoro mi nyonu ojiba gado ba ojiba yo dami afa o ayata mi kata mi no alert mi lanku de mi o nshang po klambi mi le bana mi adokui mi ono no me kanya ko dogoda botai na no to he mi le bana mi adokui mi ga copy no no mada ke chofia da dami amo
Afawa mi o fete mo no fitao. Afawa mi ngro ngura nchi nguna na mako. Afawa ye fu ba tattoo. Mi design mama nya mi onu onyo. Afawa rasta. Bla we no no, manya ngonya la mi agbo. So gbadagba ke o. Agba de nu kejo. No vinya onye che o fonya o. Nu kejo. Akama agbedomra de mi ogbeta. Mama shama na no dadie. Ma ona tu chinami. Mi o papi ona san. Doloro no tera. Nu nyina wona va. Na mi laka. Otrozuka. Achi na trozuka. Aga na trozuka. Nu de sha de ke mi awa. Ma ona tuochi kofmo na mi. Agada ya yira kple fafama. Alaba gbadagba wo ba awa. Nye lolo keke. Ayi mi dedu deblu. Akpanami Efo Etse Agbemabeise ema egbolo katanami Efo Etse Agbemabeise to abolovo ngolobi ebike yama dana reji no yele be short video so ma enya ni ke edona jijonam ta ngmata me di chagbere ka robo ebike nye bolovo ngolobia eje ma gere dumama e magari ha oponi ole dumama edo jijonam blibo be enom yagbo egba ike edem de ka vema na mi kure enu yo kele ebe ngogbe ike enu yo ko odetumo be yawo akpe chawagba na subscribe to Everlove TV on YouTube.